wekangu rawe Afrika kamili uamba ukaye ti presida ile ngwanjo kamba hili ha wagaru wamidao ze fikira za hawe namna tukaongeleza karsuona putsiwo sangar tongweishi yaba ananga wakati yabo sigar aminio bya ukaya sidema zaba bigar aminio kanyi mtende ya zendongozini banu leo mjorambia mnaje omwendo ikao rijihundrao ramuhimiliani nywaze waha mjornika konsei hindi armweze ndongozini ne maleziani ikao yani atendelwa na wandu ikawa sawari vadingo leo mwazingara hata leo garshukuri yabo yaka ngarisonao msomo joka mwemanasi rjohanza mwanyo idi muribe twabaha ya fikra ya konsei ijoka nje manasi insha Allah. Awanda nilo shukuria na mkayaga ni shukura Mwenyezi Mungu mbajengia rahunda na damina fakimradani mwenyasi kao mwenyasi wa he diaspora kao bawe biramu ya wanili ya nti shambani ya wanili ya Yezi ya Triloni Azali Usmani Swahatu watu sisi roho wekao bawe biramu yuyu si mfereshea si mjiliwa si mngamo na hazi wonu sura haja wakaya kabati deputy abaki haina mdozi gara mbinga ya serikali ya hizo manazahi shawende alenda wa mwanamke shaushahi ne onuriahi njuhahi songe lazima lijini furaha yakaba sisi lele tandi eno wakati rais mwanasokaya mashababi wajinga shono ndenta heshona hapo sisi tunaanza ni kama mambo mingi mashababi mashababi kajao karona shababi mbabi shamu ndo kanyo na watu nikeni kama njema mashallah akaya ifalki mkao rais wa jamhuri ya Azali Usmani ansaka tuhanza la sababu abantu amazizi yabo kangani basabu hao banna abo yabo tukomode faida hakuna ndani wanashe watu abungere tuhanza nyinyi wanashe watu msaidie aminio msaidie mrunge mhono harmaze fikra njema zenu za rais ili nishinde liwaswili ya falki mkao ndio kuolewa mashallah ngabo ngari boshuma habaku hemna interview ibekao nifayilia kwa munasaba ukati hondana na fakimdada bivan mashallah ili uonoka rifurahi haku kwa hondana donc kabnginu toma njema inu ishara njema yakaya encourage shaka na uzia bana shauri sana ya rassemble haku diaspora mkao wa idea wa rona tomaya ni zifika za rais nizo mjoka hizo fikira njema haukaya ngamona wezajiri yakaya rais wa daula mmoja wake president wa Union Africaine February mashallah yabo ni shukran ku ni damku lazima umbedua mashallah ili ashinde wasuli zamana kuwiyo wekangu rawe Afrika kamili uamba ukaye ti presida ile ngwanjo kamba hili ha wagaru wamidao ze fikira za hawe namna tukaongeleza karsuona putsiwo sangar tongweishi yaba ananga wakati yabo sigar aminio bya ukaya sidema zaba bigar aminio kanyi mtende ya zendongozini amana usalama nguo yabo kabati wakati ukari mbeni dingo gasi abahanu ba ukari himeri mdungeni atobahanu ikaw mjohamba wanyu kamlemewa ile bani suwana hanu urdore jedi ngoni ramberi lemewa tiara hamwe jamba kamlemewa yabo sio ushababi raha karjalemewa urjohanzari jamdageze mamlaka kama mashallah ngaranza wandu hamada wa watu kubali wanike wandu ze nafasi bao mashallah urjohanzari shembabi mzee wa hatu ikao ngamumjonyo sipia ukarmero sosio asurte da mikems nikala mtukuza haku leo tsoiri mparisa en live armwele da hoku la mzee wa hatu le grand notable aliaman ndo bahanu ikao harengwa ngevanu leo da sina yenga monao lo wazee wa hatu ikao wa parti nzima wa wanao fikra nzima bwana nzima rutanzari shembabi armweke msikemsi voka leo ngojelezo armo shababi
joli kama mzee watu avaronesa ze fikra za hosha babi aronesa heli abidisha babi ende ne maudi akaendo insha Allah hanza ha Mungu ataparise namna kwa harambia banu ukahajoka pre alejeze shababi arenge ya rume namna ikao harumu ezandani amade namna directeur azone saban mwanama Junaidi anonesa likalu anonesa ndani habokaya wemsubuti na bale mana nisubuti yona bukanga ngamwamini zila nifanyanga yonde makaulu makumikao siyaono banu ikawa zijokuta jeni mashababi miyadunge sabano nongo tiwinji wakabjone sokangwa wenji walohula zidimashi mkawono kanga mzima shai la strategie na ula uaminifu wahangu mtongeza wandu wala watambalia pia namna wewe na manya si negociateur kao wakati wa ndani akajumo aboka pakimla David grand criminel abanga mboka monsieur le président abona muno kaba fanyangwa nanku yomba yesukra yonde mano kaya ni wahandu ikao sutuni mashababi na mbungele picha hilo akisubu mashallah esa wandu wala walandu warabu mashallah esa uono mafanya majlisi Marseille kwa jashina wa jere 20,000 euro wa tambalia ha 20,000 euro ya wandu jaongwa jwani kwa amana au daula abujokabo wakati welo kafa zero amini kana mfano huo donc yonde manuka banu wandu wala la fijo la koka ikawa ndo hamba fijo la koka mashallah wala tu wandu wala na ngoza hapo donc yonde manuka ntimwinji luka na mkena toma ke Komori gejo heya emergence à l'horizon 2030 ono hazila fikra zahimu haidaula Imam Azali bahile o bakabjaba onesiwa wakazwataji nanda bukangu tokoka president wa Union Africaine yabole osi wa Komori garendora towe doamana mhu harume Afrika wa hatu yarume Afrika yabona mjokaya abukaja kaunikiwa haitosha hura shakaunikiwa haulojizi wa hatu mashallah donc aboni mashababi na mbungele picha hilo serikali ma rais menji hata ujabanu rango wakata independence kabasi ya parweze Komorama ndo ata yani kwa president wa Union Africaine yabona mjoka yabo upande wa mwana halisi lo picha kule Komoro ngatukuria babo swala tuwe serijilia awali ya madomi kemsi mwana hanyu ngambesho marahaba makubali mahima marongolea armwele tengo ikawo hundunga